Ibu joget, kita rilekskan tenaga. Oke. Bapak hari ini sukanya ditemani oleh bidadari-bidadari loh. Bapak nyonyanya teng pundi, Pak? Nyonyanya Di rumah. oh di rumah. Iya. Makanya kok berani mengajak cewek-cewek joget Nanti ya. kesini aman, nanti kesini. Oh nanti kesini. Iya. Lo aman Pak, wong wis medun kabeh Pak. Lek munggah sampean seneni. Nggih, niki mau angsal bisikan saking teman-teman Pak. Nggih. Tiraosin jenengan tabungannya teng BRI kathah. Alhamdulillah. Dikangken transfer teng kula. Oh ya, nanti dikirim nomor rekeningnya aja. Saniki mboten nomor kula nggih gadah BRI ya Pak. Oh, Dadi iya. mboten potong. Nggih niki langsung aja nyanyi yang rancak nggih Pak. Nggih. Mungkin Bapak ada permintaan lagu apa? Apa, Mbak? Apa yang bisa di itu? Pargoi.